Allin hamusqa wawqimasiy, kunan día devoción matutina niwanchik mayk'a Diosninchik tata llakisqa churakunmanri? ¿Acaso payqa llakikunmanchuri? Ari, paypis llakikunman, chantapis noqanchikrayku payqa llakikusanman munasqa kuyamasi. Chayta ñawirinapaqqa kunan día devoción matutinanchik ninkay hinata maychus kasan kay libro de Efesios tawayuq 15 chunka chikllashqa nin ahinata. Diospa Espíritu Santoqa ama llakichiychikchu imaraykuchus payman sellasqa kaykichik. Haqay hamuq p'unchaypi wiñay kawsaypaq kacharisqas kanaykichik kama. Diosninchik tata Espíritu Santonqa llakisqa kasanman munasqa kuyamasi. Sapa hukninchis cristianos hinaqa mana allintachu kay pachapi kawsasanchik. Chayta apóstol Pablo rikuchiway munanchik kunan día. ¿Acaso hermano, hermana hina noqanchik cristianos hina a veces falso cristianismuta apaspa kanchik? Noqa munakuni Diosniyta nispa, pero hinataq kawsayniyqa mana hinachu kasan. Chantapis munasqa kuyamasi niwanchik kay devoción matutinanchikpi may ima millay parlaykunaspi noqanchik tinkunakuspa kanchik hermanuswan. Diostataq kayta mana allinta reparanchu. Chayrayku niwanchik qankunaqa allin parlayniyuq kanantiyan bendicioneswan paqtataq qankuna kayman hanqayman tusuq o ima ruwaq qankunaqa ruwasawaqchik nispa. Ayqinchik Diosninchikmanta chayqa manaña a veces facilchu kutiripuy. Noqanchikqa cristianos hina a veces sabadota ma risanchikchu iglesiaman. Chaypitaq chiriapunchik ichari kay cristiano kawsaypi. Iskay 15 sábado pasasqaña manaña uyarimunanchikchu. Chaymanta hina noqanchispis phiñachiy atinchik llakichiy atinchik Jesucristo Espíritu Santunta. Imayna cristiano qan kasayki, imaynata qan kawsay munayki Diosninchikpaq, imaynata qan kutichipuy munayki, o ima kasan sonqoyki ukhupi ahina kawsanaykipaq. T'ukuychanapaq devoción matutinanchik niwanchik qankunaqa sonqoykichik ukhumanta urquychik qankunallapi piensayta maychus egoísmo kasan nispa. Llakikuychis wakinkunamanta runamasiykichikmanta kuyakuspa. Chantapis nin amaña qankuna mana allin kaqwan llakichiychisñachu Diosninchik tatata, porque payqa wawasninta hina hap'isuykichik chantapis much'ayusuykichik nispa noqa tatayki kayki hamuy noqaman tukuy huchaykita perdonasayki nispa. Kay palabraswan munasqa kuyamasi noqanchik kunan día yuyaychana imaynata Señor Jesucristo bendeciwanchikña. Chay bendicionwantaq kunan día kawsarikunachik.